Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achiau silian sauya tun hnaya asam chunga rel kong siam na tho mek awang le Hindu te kut pi awangin Mizoram mamo tuial theile bungro then khatlak du khailak hlek chuan zi omlam apan chhautan eptu party ten ZPM sarkarin mason na minga malang na kalpui tumna Mizo te tan chanvo om silo chuan omzanei lawani anti tuk in dar sari atang khan Jargon Assembly in Khanthok Khatnatan Assembly Bill Somli Pathuma vote thakani Union Home Ministry chuan meche hlang omna tur CISF battalion din na tur apom tun hnaya asam chunga rel kong siam na tho mek awang le Hindu te kut pu awangin Mizorama mamo tuial theile nitin mamo then khatlak do khailak thleka Akaswani Aizawl correspondent in Aizawl le ache vela feeling se son then khat atlo kolna petrol le diesel kheng meka hunrei lo te chung khailak ret nuwa petrol and diesel pek so turpo om tan le to petrol pump manager de chon badarpur le lamding in car rel kong thom that na tho ani awang tele Hindu te kut pui wok veta tuial thei phurli theite du anga anvei wa chak thelo awanga supply khailak ret ani thon soya hunre lo te andin mun pa ngai le vat an be se thu soin mi pui te tan chi aina tur engma omlo ti Akaswani correspondent anthil ani Treasury Square Mizo Fet manager pro himle na thu soilonga thlangu Silchar Ariel Kong tuna hian siam meka an siam zo trip tua khabia siam chung te kha ga hotilama tanker te kan zu tir thla a vai ram a hun pui man lai ni wangin anan thang rei deuh hleka amaro chutuna chuan aron tlan chho meka har sadna olama chon omlu tuk lo tura kan ngaya amin puite thapang lo turin kanin siat tirani Chief Minister Pudal do machona BL Serchi pa Shalom Spastic Society te enkol rolbano te school Shalom Special School te school bus thanimin khana pe school tola bus thanna nei zuwa lomna in khom to new Serchi boy me hola nei zui ni Shalom Spastic Society chairman pu vanal chungana kai shrueni tu sen Chief Minister chu sarkarin rolbano te zirnalama ngai ton asen mek thu soya antana inseng sawa thei top chu thin mi tam tak anam chu Mizoram vanen ani ati Shalom Special School Building henga saksak tu 19 Assam Rifles te chunga lom thu soya bus tharpo chu sarkar sum engma seng lovin rol banote mangai tu anmamo zia shia a thianten an tho khoma tanga an leani a minga tum veringot mayani ati he school hi kumsak ni panga mitnam ngaten andinani an school building Assam Rifles ten kumsak ni som khat khan an saksaka ein tur thil te an pezui reng thina zirtir du pathum ten hlo nei lovin zirtir na an thok meka zirlai no bang somthum pani an nei mek ani eptu party ten ZPM sarkarin mason na minga malak na kalpui tumna Mizo te tan chanvo om silo chuan omzanei lewani anti tourism minister hlui probad ro moi roi te chuan chaltang tourist lodge 5-star hlang kai turam malak na namdang te ne na indoor na film khurung angai tamati tourism minister in ZMC central sarkara pek le chumi hnuwa ZMC special package apuan ang maya atak engma om ma puangzar anile mayang ti alho omati sumdom pol ko da thilda chintok shita tul le ani ati Mizoram ro hlu te Mizomi puite ta ni lovat nam dang ta ani zel chuan Mizo te za omna alho theni ati bok MPCC general secretary pul bek za ma chuam sarkarin kon hun male kut te khangin akal pui chungchanga uluk taka thil ngai to tulati Mizoram sarkar chon mi pui ma mole sumdon na athiar thema ngai ni a hria thu soin leng pui airport bidang kota sarkarin hlan chon atum ni anga soi chu thil ti cheni lo thule airport chumi pui te mamo sumdon na ani lo anga humsham sham apoimo ani ati tourism minister in chaltang tourist lodge 5-star hotel siam atum chungchanga po mimal kota hlanani don po in Mizoram sarkar chon namdang le Mizoram pon nama company te kota hlan mai lova Mizo thalai angai na hria tam takte intel khom tira anni kota hlan chu Mizoram ta na thil tha ani thu soi ani sarkar sim do nam chi reng hi chu tep lem lo le thurit ti ani khom mai ai hoi ti fan te pok an hai ti sakta ma se thil then khat ero hi chu privatize ho chi hi om ve thunga sum do na ne lo ni na kan mo basic tak min tum sak chu thil te hi chu sum do na kan le chuan atur tu bi mi thina kan assets tak mi pui ta na rong bol na tur mi pui chhor chi ang hi chu privatize chi lo wala PC party president pu vanal ro da chu Mizoram sarkar sum le pai din mun chet dan chu mi pui nol pui point an hriat phak lo hial ani ti
puwan ro da chuan Mizoram sarkar budget atanga chuta za sombre chu sarkar na thoklo le inrel bolna akal relawangin privatization chu Mizoram mamole an mani tiama political party zongzong ten an aupui thinin thu soya amaro chu mi konga hian ngai to na thui takne atul thu soin privatize theilo thil a thu soi ani privatize ti apo han ngai to uluk ngai chu kan privatize khan tu ku ta nge kan dang ti lai khan itani mizo ku ta thei chuan atha mase vai ku ta kan hlan don ani chuan thil ti chi ni lawani ke ni party chong kan ti ta ni helai ram chunga kan thil poimo kha namdang ku ta kan pek zel chuan mason na thosi khan chanvo kan nei don talawani Manipur le Assam in rinalai Manipur Jirebam district ka CRPF 10 Mizo man ka hlum terwang chu Mizoram kal tlangin an khua lamka Manipur a phurani dona voina Aizawl alot thlen huna Central Weme chuan MC office kot Trumpuya lo mu atuma rong hona hian atua piang tel turin Central Weme chuan asomani Jirebam district zairon khua a Zosang Kim Markum Saptum pakhat na sataka soisakani nuwa rong taka tha ani chungchang hi Mizoram political party le tlomai pol dangte pon nasa taka andem thun soya MZP chon tunlai khowela hetiang thil theng hriat tur om hi ngai to na neilo ran ang me khosakna angai ti an soi ani MZP chon remna le monna ti thonam zong le boina ti punun zong a me te mhlak na hi ti top ngal turin angen anti boka Tranbik neilova ban phar turangai CRPF te che dan chon CRPF le Manipur sarkar ba ka India mel ati balin ati mol phau hle ani anti bok Zoro chon hetiang thil thleng omleni chuan zona thlakte pui turin an pen chok don ti thu chu semin an soi bok ani Kolasip district level monitoring committee on PMEGP chon chairman Porbasil ngai Kolasip Borsa Phovin Nimin Khan an thu khoma he thut khoma member secretary Pusilal Thangkima district commerce and industry officer chuan tun kum kalme ka PMEGP din hunta langin PMEGP din la somnga pali lai don ani to thule hengte hi bank lama thon vek ani to thu soya voin thlengin project somni product sanction ani to ani ati heba kain Kolasip district chunga bank sang ten PMEGP an kalpui dan soin PPCL an puya lead district manager Kolasip district chuan PMEGP central scheme ani angin state in target ani atangin district sang te chu target pek ani thu soya kumina tana Kolasip district target an pek chu project somret panga ani thule margin money cheng no somko police singthum sanga ani thu soi ani Kolasip PMEGP thut khoma hian district industry center officer baka Kolasip lead bank manager Nabard manager le allied department official te antel ani Chanchinthar he kaswani Aizawl tanga puan ani AIR news Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le news on air.gov.in ate Chanchinthar ngai thang le chher thaya da ani Tukindar Sri Trangkhan Jharkhand Assembly in Than Thokhatna Tan Assembly Bial Somli Pathuma vote thak ani a ven himna khau taka kalpui ani a in Than Thokhatna in voter viable che khat le no somthum pasari chongin candidate Zerok Somre Pathum te din mun anti chiang dona candidate jinga hian somseri pathum chu mei chia anni Tight security arrangements have been made to ensure free and fair polls. Central paramilitary forces have been deployed at each booth. The Chief Electoral Officer K. Ravi Kumar said a number of steps has been taken to ensure smooth elections. As per the Commission instruction, all the necessary steps and the procedure are already standardized. There is no need for any specific instruction. In the Naxal area, they will act as per the SOP. They are trained, and in the urban area, issues are different. They will act differently. Security forces conducted flag marches in sensitive areas to instill confidence among electorates. Inter-district border has been sealed and a joint operation has been launched in the bordering areas of UP, Bihar, MP, Chhattisgarh and Odisha to check activities of Naxals. Helicopters have been pressed into service to meet any eventuality. With KK Lal, Sanjeev Sharma, Akashvani News, Ranchi. Wain Vekhin Assembly Bill Somthum Bathum le Wayanat Lok Sabha by-election vote thak ani boka by-election ne nat ur Assembly Bill te hi Rajasthan pasari West Bengal paruk Assam panga Bihar pali Karnataka Pathum le Madhya Pradesh le Sikkim pani veveni a Kerala Chhattisgarh Gujarat de Meghalaya te sit khathewa in thanani bok hibaka hian Lok Sabha Bill nge event lo Kerala a Wayanat Biela in than ani bok ani Union Home Ministry chon me chhlang omna tur CISF Women Battalion ten tur pom ram ven himna konga me chiate antel ven tur le andin hun choi kana turin sarkar le pui chon thutluk na siama
CISF din cham voi somnga pathum na Union Home Minister Amit Shah rotna anga mala kani a CISF headquarters chuan battalion 13 tur hian ro mana sang asiam chhomek ani Chanchinthar cherti topna na tang pui tun hnaya asam chunga rel kong siam na tho mek awangle Hindu te kut pui wangin Mizorama mamo tual thele bongro then khat laklu khailak hlek chuan ziom lama pan chhotan eptu party ten ZPM sarkarin maso na minga malak na akal pui tumna Mizo te tan chanvo om silo chuan om zanei lawani anti tuk indar sari tangkhan Jharkhand Assembly in khan tho khatna tan Assembly bial somli pathuma vote thak ani Union Home Ministry chuan me chhlang om na tur CISF Women Battalion din na tur pom chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani